Aprang Sinoris Today News kilang aradon phasame kardom people prailo kardom. Pine berta thun bang nilime sami merdan thang chupi tangte non bertang ton pen arjuponita. Animal crime control tung pen morigawo longkido inut hoterai hempurai kom saiki kaching. Lason si Morigao district along animal crime control tung pen kiri ka khuruka saiki deng pon boma porput Morigao longkido naru restaurant hempu narayan das methanga hemalong ningkani sira ibeng jon thom kepang reng ami thampen akapreka sailang no kiklem pon jok animal crime control tung pen Morigao rai kom saiki tung pen chilang si kiri ka khuruka sai deng ponopu narayan das a hemalong pen jon thom kepang reng ami than ne pon long online pen kiri ka khuruk pon along animal crime control la pen Morigao rai kom saiki tung penta chirap chitodun Narayan Das asupota animal crime control long puthoda po chok chia sai long kiri tarli pasai long chirap dunji pusi lamchak chi pidunji puta birta chatai long pen pangdak tang alang li pen kachini pon alam the pen le ang ton pen alfonsi news report Northeast Today News নাৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চকাৰী গাড়ী কৰক ঘটনাটো কি সমগ্ৰ ঘটনা একচুৱেলি আমি গম পাইছোঁ যোৱাকালি এইটো এটা অলৰেডি চলি আছিলে দেৱাঞ্জন মুখাৰ্জী তেখেতে এইটো চাই আছিলে কেছটো 1.5 বছৰৰ পৰা এটা ছেক্সুৱেলি এবিউজ 3টা কুকুৰ হৈ আছে ঘৰ মানুহৰ তাত ইয়াতে মৰিগাঁৱত আৰু এভিডেন্স নাথাকাৰ কাৰণত এইটো অকণমান দেৰি হৈছিল বাট এতিয়া এভিডেন্স পোৱা গৈছে ভিডিঅ' পোৱা গৈছে আৰু ইমিডিয়েটলি আমাক আছাম পুলিচে হেল্প কৰিছে ডিজিপি ছাৰে হেল্প কৰিছে আৰু মৰিগাঁও পুলিচ হেজ বিন ভেৰি ভেৰি ছাপৰ্টিভ তেওঁলোক আহিছে এতিয়া কুকুৰকেইটা আমি যিটো অৱস্থাত পাইছোঁ তলা মাৰা ঘৰ এটাত বন্ধ কৰি থৈ গৈছে যিজন ক্ৰিমিনেল হয় যোনে ৰেপ কৰিছে যোনে ছেক্সুৱেলি এবিউজ কৰিছে এইটো তেওঁক ধৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া থানালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া বাকীখিনি হ'ব এজাহাৰ দিয়া হৈছে তেনেকৈ তদন্ত কৰিব পুলিচে আৰু এইটো এটা এক্সাম্পল হ'ব লাগে যে অল এনিমেল NGOs এনিমেল ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিষ্ট হয় এনিমেল লাভাৰ্ছ হয় উই আৰ অল টুগেডাৰ আৰু এই বস্তুটো আমি একদমেই সহ্য নকৰিম যে কোনোবাই কাৰোবাক এটা ভইচলেছ এনিমেল এটা ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈ পেলাই এনেকৈ physically abuse kore etu bostu we do not support and we are there to fight for this together অভিযোগকাৰী কোন আছিল ক'ব পাৰি যদি ক'ব পৰা হয় this naam se is asking who is the person who sent us मैंने अपनी जिसने कंप्लेन किया था उसका नाम हम लोग पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते मैं ऑफिशियल हूँ मेरे पास ऑल इंडिया PRO के ईमेल आईडी में जो ईमेल आया था उसी ईमेल के बेसिस पे हम लोग सारे एक्शंस ले रहे हैं हाँ ये पुलिस डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी ये मेल चला गया है ठीक है तो इसका नाम हम लोग पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते ड्यू टू द सिक्योरिटी एंड इन डिफेमेशन ऑफ द पर्सन मतलब ऑनलाइन कंप्लेन कर हाँ ऑनलाइन मेरे पास मेल आया था हाँ फोन भी आया था बट डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे हम लोग लीगल पे मतलब ईमेल भी ले लिया उसका नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं এই গোটেই কাণ্ডখিনিৰে ভিডিঅ' ফুটেজ আছে আমাৰ তাতে ভিডিঅ' ফুটেজটো প্ৰথমতে ফেচবুকত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে গোটেই এটা এনজয় লগ লাগি পেলাই কেছটো আগবঢ়ালে প্ৰথমতে আমি অৱশ্যে গম পোৱা নাছিলোঁ কি কোন জেগাৰ কোন ঠাই কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা গম পোৱাতে সকলোৱে লগালগ আহিলে আমাৰ DGP ছাৰ হৰমিত সিং ছাৰে লগালগ SP কেতে ফোন কৰিছে আৰু SP ছাৰে লোকেল পুলিচক ডাইৰেক্টিভ দি আমাক সহায় কৰিছে ঘৰখন এটা এনেকুৱা কাণ্ড মানুহৰ এগেইনষ্টে হওক জন্তুৰ এগেইনষ্টে হওক কোনো পধ্যে এইটো একচেপ্টেবল নহয় আমি সমাজৰ মানুহ হিচাপে যদি আমি আজি মাত নুঠাওঁ আজি এই কুকুৰৰ লগত যি হৈছে কালি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ আমাৰ ভাইটি ভণ্টি চবৰে লগত এইটো হোৱাৰ কমপ্লিট চান্স আছে কোনোবা এটা মানুহ যদি জন্তুক এইখিনি কৰাৰ আগতে নাভাবিলে তেওঁ মানুহকো নাভাবে তেওঁ আনকি তেওঁৰ পুত্ৰ আমাৰ লগত আছে পুত্ৰ আমাৰ লগত FIR-ত আমাৰ লগত সংগী হ'ব আৰু তেখেতৰ ওপৰতো তেখেতে ভাইলেন্স হে কৰিছে তেখেতৰ ঘনীয়েক তেখেতৰ বেলেগ ল'ৰাটো তেখেতৰ লগত নাথাকে আৰু এই কেছটোৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী ৰাইজ গোটেই দেশৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ কি আপোনালোকে সকলোৱে মাত মাতক সকলোৱে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ য'তেই পাৰে আপোনালোকে মাত মাতক আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ নিবেদন থাকিলে কি বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈকে আপুনি বহুতখিনি পদক্ষেপতে বহুতখিনি ষ্টেপছ লৈছে এইটোত যেন আপুনি আমাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰক এইকেইটা কুকুৰৰ লগত যি হৈছে এইটো নাজানো আমাৰ কোন জন্তুৰ লগত ক'ত হৈ আছে এই ষ্টেপটো এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে যে মানুহ আগবাঢ়ি আহিব পাৰে পুলিচে যেন সদায় এনেকৈ ছাপৰ্টিভ হয় এই বস্তুটোৱে বিচাৰি কিনে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কেছটো অতি সোনকালে যেন আমি ন্যায় দিব পাৰোঁ সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত ঘটনা পাইছে হয় আগতে নন্দীবাৰ NGOত এতিয়াও আছে ভিক্টিম ডগ যোনে হয় এতিয়াও আছে আনকি আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত খাব কি এইটো কুকুৰ মেকুৰী ছাগলী গৰু এনেকুৱা একো প্ৰাণী নাই যোনটোক বাদ দিছে মানৱ জাতি ইমান তললৈকে নামিব বুলি আমি কোনোদিন ভাবা নাছিলোঁ এইবোৰ কেছ আমি যিহেতু বহুত এক্টিভ NGO আমি শুনিছোঁ দিল্লী বম্বেত শুনিছিলোঁ কিন্তু আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ কি অসমত এনেকুৱা কেছ এটা আমি দেখিব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত যেতিয়া মানুহজনে নিজৰ
আমি জানাত যেটা এনেকে ইমান ভাইৰেল ভিডিঅ' ফুটেজ হিচাপে এইটো প্ৰথম হৈছে আমি আপোনালোকে নিশ্চয় সুধিছে কি কোনে কৰিছে এইটো কোনে ভিডিঅ'টো ওলাইছে আই বিলিভ নামটো বেছি ডাঙৰ কথা নহয় মানুহজনে যে সাহস কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই এইটো বস্তু মানুহৰ সন্মুখত আনিছে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মই এটা কথা ৰিপিট কৰিম এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আজি ৰাতিপুৱা মই দেখিছো মানুহজনে যেতিয়া নিজৰ গামোচাখন খুলি KGVP skora long kupi ko son peloni bang kep lokachoria somaratum men amat kiswa hearing tangba lakhain ko raphoni MSC constituency ke parlo chukehela police station adong head KGVP skora long lokachari bomanum somaratum bang kep an tuwea jopor kichu na long tong kupinia sontong kidokop loni pilonia jong kisopen pachawoi vai pusi birta redono Birta kelonga tengke kiso that lokacharia nim supimara tuma men lahai hinlo. Miss Miralini kipi, Miss Balon kikat kipi, Miss Henmir kisupi, Miss Narsima teronpi, Miss Charlie Bonin kipi, Miss Hunain kipi, Miss Selima Rengma, Miss Clary Kilingpi, Miss Sumi Rongpipi, Miss Saphun kipi. La pentuwea peramat men chukela BPHC along an tongser kot pen sikilang dam chia phan pon bonta daki un ip penajok golakhat hospital along ansi ponako la pen nona mat birta krib dun longa tengke kithi ke janga bangke avila la pen doctor check up amla la pen ile toma demam ka homri dama hut anke police tum la pen women justice forum tum stame kopia potma pu penajok adim an langchari dam bomlang aposi kupi ko sone bangke chukhela thana osi pegua hinpen investigation bomlang pusi birta longdun lasi nonang ton pen alam the alang lipenle arjupan nona nilip chukhela pen harbamon rongpi report Northeast Today News ta dak nili palong ilon edona dukana long pini la biskut apor ke dam tanga biskut longlok puang bong penili tumta nang chelangon lo hokpet lo la silon ke bang jilangar ni bangke lai hai hormu ke dam tang son thak ke Georgie po bangke nili tumpe masi pini nili tum karbiang long women justice nili baro pensil hai kado kawia puthak long ta nili tum tarlip dun long lo langonong lo la pen pache tok lo non pena bangke ke bang jilangar ni bangke lai hai ki chok che hormu matang te apor ke dam tang hormu ke Georgie lang po bangke nili tum pen masi dabi thib lo pen paklem long alo jong si long thulok le pudang te nili bim thang pen si kai ke setame kiri katar lip asaita deng pon po ngani yong si hai hormu kidam tanga por pot ki jort hu jong si do thukok le pudang te nili tum alo ta pache tok lo la pe nili tum long pache chak lo jong si alang la hai claim to that jort hu that le pudang te alang ke la so dukan ta bilong alo la pen la dak pen mata ke do long je phanili tum bang ke apor pipelo Dulamara Cultural Complex along BJP Mass Training Ajame Kipadupa Lakhain Kor Trok Duar Baguri constituency angkang Dulamara Cultural Complex hor along BJP Mass Training Ajame Kipadupa Bang Sohut BJP Congress la pen ASDC Pangrum Pet Pen Bang Paru Trok Sira Pho Amunit BJP along Chipa Okto Manchin Chia Prangon Spot Bostia Long Nitaji Subhas Chandra Bose School Kang Pudam Pidupa Labang somay long aluhiaman pen kachitong dun KEECCM Dr. Tuliram Longhang MP Amar Singh Tisu Deputy Speaker Avijit Kro EM MEC Board Chairman pen danglok pinang ankithe kiding atum chitong dun rinti BJP Mass Joining Amaya Long Duar Bagri APHR Secretary Ken Singh Dipen Bang Pharuki Thomra Troxikya Brahini an Armung BJP along Chipa Okto Lapen Congress along Klem Bang Vice President Daniel Tirang Lapen Engerson Tirona Tumpen Bang Pharuplira Trokebra Kithom Abang Pubang Pietum BJP along Chipa Okto Kadokowe Bang Pharu Nerkebra Troknerkebra Hinia Bang Pubang Pietum BJP along Chipa Okto Mai long CM Dr. Tuliram Longhang Pelam Thekaning Jipon ke Duar Bagri constituency angkang steme kaching thurjia sai claim bomlo School College Lapen Hospital Tower Pen Danglok steme ki claim ki damalong nang chirap nang chitodun nang popusi ning Jipon Lapen Dolamara long tame auditorium hall ki kimpon jia phan lamthe ning Jipon Lapen non BJP along
Duar Baguri constituency along Don Pharo Pli Atum BJP along Kevang Jia Phan Nang Chingki Chithana Phan Kevang Dolan Lasi Latuma Phan Kevang Jia Nisi Tengpon Popusi Ninjepon Dolamara Penavina Stockby Report Northeast Today News Duar Baguri constituency angkang along Dolamara along Kensing inti Harohat LA Abarim APSLC secretary lo alang li leadership pen la pen ke Daniel Terang alang li vice president lo block congress alang itu ma leadership pen bang Bharat Roxira bang pli adon atum pini APSLC la pen congress pen COC alang itu BJP long cepo ogdon lo la pen ili tum taninga klong pen deng pon lo pini ke dak Dolamara long ako to dabhet nilong bang thulo don Bharat pli dak do Duar Baguri constituency si Don Pharo Pli dolang la pini nang lidum de datlo to da besin li chingki je than la alang tum ke mo kapre kam ni se alang tum ke BJP long chepe ogdon po alang tum lang pini na tum thek long lo je dak Karbiang long nilipan ko an mala social media long a hok happy na lam akoi nang pitap ko an ma ani wangsi APSLC la pen congress atum chi OC BJP long ban tim Karbiang long lo nang chepe ogdon na tum thek long lo penap ke dak borjan constituency lo pinabdi ke la ke thomse consensi lo pinabdi ki sia bangke la ke kupria consensi lo pinabdi ki la bangke tenami bangke la be amreng consensi lo la ben socheng consensi si sidam bom po doram la a consensi pe chenglok along tin dami APSLC la pen congress ci OC ni tum BJP party mate tin Karbiang long lo kan ci papu sar la pohora long la le tum Karbiang long along li kisuman bang tuhan non driver man kido kan tin ni tum ke Karbiang autonomous council pen ke la ke pilong le pusin tum ci peraya lo bang khai phan long le pilong le la penyong si dak PG pulong de Karbiang autonomous council pen permission yang nangki alang tum dunia bene la ke chin ne alang tum bong alam sita yong si mane yong si son ke jor do pulong te nang tum ta nil tum phan isi approve nang pino la benil tum mentala so bang ke insight ko sir ke purole la pen di mahaso ke 62 area tet appointment pi bom Karbiang long dak Karbiang autonomous council nang tum prabjin pen advertisement ki PG phan chief minister pen an sida Karbiang long wang tum cerai lo minus saklang lo prabjin pen advertisement pipo atau sir 62 area ke panchayat ke purole mate phutlo पंचायत इलेक्शन के आवेदक के ता दोरमला कॉन्सेंसी ang kangalong that 36 village hola 36 aro amane adondo hola tumke 12 voters la sohor bangke la so पंचायत hada ka bibi ko bangke da bangke joiraming leng CM ke to hosi hola sohor kibi la sinile tum bangke non tim Karbiang long mate BJP party tumke da ke ladak 12 voters ke do tumke la 36 houses atum bangke da Karbiang long situ nangipu la so teng pen asama chief minister ne tum pharisi committee seng lo la so teng pen ne tum dak non pranga bangke la dak Karbiang long chewani pan se bori la ketang te ana mukha ni tum blacklist ka pakuri toilo la pen ke mama ke claim kle ana tum incomplete final bill ki pije pan se hukum piala PWP along stame Jokomara tum Chirangwe 100 angor pen 40% tum Chirangwe la la si lang tum chebang be pulong te tum la action nan po sir la medical staff tum la CHO avila la do bagri constituency long la kawia policy ni tum non dak staff nangji pu hanglo doctor la pen nurse la pen kapre la so ki juma mukha kan tum state government pen tok je pen pila lang ta prapjin benang sir la Dehri Model hospital long ke ambulance ke hang kawi an bang ni tum lo pia lo lang tum prapjin benang nang tipo Jong se mondol tum jong se proman do pulong te apropilo pulong te nang thando a video recording ano la pen ka sakuri teng than la pohora swela pi apang ke ini tum Gulaga district sa man telo sala to patha nahi Gulaga district man be ada ke la ke ni tum la da ke 10,434 square kilometer tu malong le asi tu malong le ke nan ta jumje itu malong le ke bangalong si kithi dun nang tum thano lage munili na tum yong sidai pulong te dak media pang dang nang lo nang tum bang no Karbiang autonomous council amya pnang ngo je itu malong le ke 10,434 square kilometer la Dehri model hospital lo doktor atum abi pila so putha lasi moheta than loge ni doktor kabi ki jum dak det kali Dehri medical hospital kali lasi state government phan tok jir pen pilo la pen prabjin pen ang posting phan bori pon ante sala do bang ke no la repeating la hai non ke barikha por sita ki claim pon nong krengong te tum nisana to warga pon Karbi rong asaramai tumpen parokua mate vutunga ji eldain tia rong karbi rong asaramai sabran sai hemalong appointment alo ki pi bachirpon la pente chithan ji moma sai steme kidengpon longle kimi hawar kimi atumpen patrpi ponse aru chikluni phai pli ani parokua mate vutunga ji eldain tia rong karbi rong asaramai sabran sai hemalong
Karbia Aronga Sara Tumaphan appointment along kipi pajer pon in Samjin pen pachun pon. Lason sila khakri trok nomiti constituency ke paru khwama tebu thunga ji eldang tiarong sabran sai hemalong Karbi Ronga Sar amayatum appointment along kipi pajer pon la pente Chithan Chimo Masai Sami in Samjin pen pachun pon. Labang soy appointment along kipi pajer pon along mai phu pator phang chu pen si mai chari pon si la pen bang so along kong chun bang tonges varong pi pen si al hi pachini pon. Labang so asai kiding ponang kok atheke ningkan surihini rang kretrok si pen pinang an ki claim kidam chijor pon bom si bang bom lo. La sila bang so asai kiding pona abangki Karbi Ronga Sara Tumaphan appointment alo kipi pajer pon la pente Chithan Chimo Masai Stemi deng pon. Labang so asai kiding pona long aluhi sar poman penang kachitong dun laki Central Committee pen rupen hansi nang chitong dun. La pente along tinarong Sara tumta nang chitong dun si labang stoy appointment alo kipi pajer pon along in Samjin pen pachun pon. Parukwa pen Pansing Rongpi report Northeast Today News. Kini awar ame hinten atir ki ponsi pini nilitum dasmet ha ingkan surini ra kretrok si ingkan pen cenglok pini an kengkam nang si jorlo tasila suang bong pini ki claim kitam pon bom hut nilitum pinian bangke appointment alu kecipajir mane arong tin adang bra mate arong saratan asila so kaciron ame si gipon ilo tapi kita semet pet kadu gobita chini nai ji je arong saratum kiti kijang kunon kadu gobe ta along sitame aku kiti gino lasila hello niltum rong sar alugo tanal gum lo logo gela son hello hala bujaru dokok ke litum sini lo ada wata vu angbong pen ke ricolo la helu bujaru ke rico atoya ni bujaru yong si nali nani habit haram ke dang utame bujaru yong si teglok polo tampai bujaru atoya ni dopik bu jana gun toy ding lapu tik la so pen pangbar dam si rong asar ta la son lo rong asar ko delo te dak mekar do ko mitur do ko rat do anta alang li klaim kita ngalong kacirap kacitu klaim rapet dam toy bang toy son sido kasila so abujaru abang ke parab dam la son lo pen desemet ke la alamata akilok se akilok pulute elitum chinia tengke bai litum ka do eta chini la ke akilok pulute ingkiriat dino pada jatta awe tasi thik son tak si rong sar tumta ingkiriat pen klar pensi rong cari calon nang jipi so alam parap si pa lekta kendok kian lo pen dak dolang Tanpe pini ke bangkan pantong la appointment ki pon la rong sar kan. pini bangke mane case wise ason lo hejo mane first yellow aprang aku non bangke second lo non second bangke adun thu bangke thong ke bra pe thom an appointment pon ini Tante pine berta kilang sing ton pon ikok lo do me thak me kardong.